Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Hari ini saya sedang berada di Kampung Pataruman, Desa Ciwangi, Kecamatan Melubur, Limbangan. Saya mau melihat acara nikahan adat Sunda yang berada di kampung ini, sobat semuanya. Ini adalah calon mempelai pria yang berasal dari Garut, Bayongbong. Oke, sobat semuanya, jangan kemana-mana, simak terus video saya selanjutnya. Sesepuh dengan kesepuhan nanti paling kedua kamu biasa kamu nasihatnya untuk kita di kamu pun kesepuhan nanti kami taruh di paling baru kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Muji syukur Allah anu murbehing sarena ya alam, rahmat sinareng kasalmetan. Mugia Allah subhanahu wa ta'ala ngalelerkeun kapanutan alam nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila poge ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'ina, tupungikeun ka urang sadayana. Wabil khusus ka pakersana para tatamu rombongan di Bayongbong Garut miwah para sepuh oge anu disepukeun anu ku pribados dipihormat oge para sepuh sinareng anu disepukeun di calon pengantin istri anu sami-sami ku pribados dipihormat. Salajengna para tokoh masyarakat, aparatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu syahidun alayya. Allahumma ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Ilahi anta maksudi waridhoka matludi A'tini mahabbataka wa ma'rifataka.
langkung tipayun sim goreng ngaturkeun nuhun pangresa pengatur waktu penata acara anu parantos paparingan waktu sadin goreng kanggo cumayo sedinayu patempatan sahibul hajah anu berbahagia para tetamu nami calon pangantin pamaget Abdul Aziz Sulaiman putrana Bapak Sulaiman kelahiran Garut kaping 12 Juni tahun 1887 warga negara Indonesia agama Islam alamat kampung Sadang Ayahnya Sadang Ayah RT 2 RW 10 Desa Sukamanah Bayong Bawang Garut Cek Abdul Aziz Neng Dede Atin Bapak Wali oke saksinya ada saksina tapi acan ini ketuaan ngalaksanakan dia ijab kabul masalah istighfarnya sahabat tolong selawat mudah-mudahan hidup tuaan dina ngalaksanakan dia akan nikah teh aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala nya. Para ibu para bapak disuhunkeun kariduan sareng keikhlasan manahna kanggo sasarengan maos istighfar sahadat sareng sholawat mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena kesaula namanya Yasin harus kawin atau 100.000 apakah sholat membayar pangkan harima abdi nikah kadiriatin kalau yang mau mas kawin Pak Arto 100.000 ditambah alat sholat dibayar kontan saksi ada sah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.